Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalit! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, amay tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Tilya, ni hari nga arkitektaw ti kayat ko apakiasawaam, ha? Tatang, Ay, di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. tatang, jak nga rod kayat ni Hari. Agpanunot ka anaimbag, Dilya. Ta sino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka? Ni Dwayne nga ahenti iti baka, ha? Tatang, Ulitak, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam, ta iso ti ado ti kwartana. Saan kat ani Edwin nga ahenti iti baka ti Pilyam? Jak kayat dayjay, agat baka. Para kada kayo day tangarak, tatatasyo. Ay, imported mga arak na ito, ibaraw. Adamot ten ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay, nanagsaya atan. Amumlatamot ti paggugustaw. Ningay dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itain. Tada nang ibaonan ni nanang nakinkwana. Patsek nga gawid day dyan iti balay. Kasta ka day tata. Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktinted mo nga arak, ah. Ha? Kaya't ko adang gayan nakbaraw. Mabibiit lang, wine. nanang, nabartukan da tatang ken Hari nga agin inom dita sanas. Ay, wen nga rod. Naimasan damutan tinagin inom. Imported nga arak ti imot ni Hari itay. Una yan tilangada. Bay-bay amlat ta idan, anak ko. Mapankalat ta ni Jay kusina. Taing kailuto tay pang maluman tayo. Ado pa'y nga minti aramidag. O nanang, Agawid ako, dilya. nasayang at mo. Ha? Adda ka di ibagbagam, dilya? Ah, ay awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwag to lang ti umay sumarong karkin ka, dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, dilya? Ah, ay ko. Daya matimbagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka lang una yun. Apaya pinabainam ni Hari idirabe ay. Ah, Dilya. Saan ko mat apinabainan, tatang? Pinagawid ko lang, tarabi una yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita sinagutan nakpa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gapo ta sagsagutan na kayon ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawad? Imbaga kon kin ni Hari, asaanin nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin ti agpilit nga umay latta. Gapaw ta iso ti kayat ko aparakan ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na. No iso ti pakiasawaam, di tayo agbisen. Tatang. Saan kumanatang ti ulom, ah? Inton sumarunaw nga umay sumarong karni Haray. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No saan na kayat ni Dilya dayjay nga arkitekto, lakay.
Kastalat ti biyag. Ha! Maagday dyan nga anak mau. Di na mo tiyag pili iti lalaki. Napay, may surom nga ro ti puso na nga gayat. Ay! Di nakman kontraan. Na, Pagsayaatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. lakay. Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglogan da. Anya kumangay no baknang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayaw. Ay, dakal bakit. No asawain to ni Hari ni Dilya, di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayo. Sanaya? Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na, Imposible day ta, akapanunutam. Tay kuna nangarudan. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayan. Edwin, agyaman nak iti insagot mo a karnit baka, ha? Awan anyaman na, Dilya. 3 kilo ti karnit baka na itayin sagot ko ken ka. Un nga rod. Amangan no saan min a maibos kada tatang kenanang ko. Ha? ay, Rabi ni Dwayne, nagawid kan. Ha? Sangsangpot ko pa'y laan. Ngam pagaw-awidan ako ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Delia, Dwayne, kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga hindi ka pa'y lagawid. Ibulos ko ti aso mi, tay ipakamat ko kan ka. Kitaan na. Ha? Ay, uwan tata! Agawid akon! Sige, Delia, agawid akon. Ay, Dilya, di mon papaunagan day jay nga ahenti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang, Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw, no iso ti pakiasawaam. Narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidaan tayaw. Tay sulaang ti amuna nga isagot kan ka. tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, an mong tinasingpet no agbisin kan tumait. Tatang, Nasingpet ni Haray. Tay sagsagutan nak iti arak na imasapulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak ken agkakaimas apulutan. Insan Delia, di mo ikaskaso ti bagbagan ni Uncle Tasyo kan ka. nalabos ni tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na paikit din nga awanan tinamnaman na kan ka. Kinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Hanggang ti parikot. Saan akayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang ti baka. Anya kumangay mo't no ahente lang itiba ka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na ak iti ayat, insan. Correct! Gaputa isagsagutan ni Hari ni tatang iti imported nga arak. Kayat na mo't tanday di alalaki. Insan, kutsimot ni Hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, umay ka. Dak kaya tagpakita kin ni Hari. Umay ka, darasam. Kababain pa ikit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi. Umay kami lang makisarsarita kan ka, Edwin. Kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaiso. Ay, apag iso nga rod. At dama ang angar akukod ti baka. Ison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko day ta, Edwin. Mabisinak mutan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang mata. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang nga rod Delia. Nedi. Kita lang ti ang angrak akukod ti baka. Sa dino tinagapwam, Delia. Si marungkar itay ni Haray. Adda na panan mi kiniinsan nedi, nanang. Nay, nagdakkel matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kud ti baka daytoy, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin.
Kat inyawid kumuten ati daduma. Ay, kaya't mo asawan. Naggapo ka iti balay da, Edwin. Una nang, inawis nak ngamin ni Insan Nedi. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Tasidaan tayo inton malam. Ay, bakit? Nauma akon iti karnit baka. Ita, adaman ang naanger ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan day ta. Ha? Ay, kwa. Karaman jay inted idin ni Edwin na karnit baka. Anya? Nala, mangan kakadilatan lakay. Di ka nagdamag pay. Sa dinot ayan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsin-narak mo't ka ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kayat tira aramiden na. Kaasin ni Hare nga agur-oray kan kwa na. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat nga agdatdaton kan ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo aparakan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak pay kan ka. Sino nga min tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kayat mo asawan, Delia. Adda namnamak kan ka? Ha? Anya ti kayat asawan day ta? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyamanak. Sinong batang matlangin ti ayat ko kan ka, Delia? Sakon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, adda na pa na ninanang ko. Iso aduduha talang ita dito'y balay. Anya ko mano dudu atalaang. Ay, ayatan ka, Delia. Edwin, apay nga iniggamam ti pingping ko. Nagpintas ka, Delia. Edwin, di nakagkan. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, ta ita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwatatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka di itipod naw. Tatang. Ne. Apay akas ta tilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Na. Ay! Di mo supringan ti pagayatak, Delia. Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Nawatam! Tatang. Delia! Adan ni Haray! Ket... Nakaturog mat, ket agurok pa yan. Ay! Delia! Ay, nalakay. Di mo nriingan ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay! Imbagak pa'y kenkwa na abisitaan na ni Haray. Taumay itaarabi agam naturog mo gayam. Ay, siya konti sumango ka ni Hari. Ha? Bayam, amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Ta si kakit din ti sumango kenkwa na. Tasyaw. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awan pa'y sir-serbi mo dahi tanga anak mau. Edwin. Apay akas lang matandanagan ka, Delia. Kung amin. Amangan no. No agsikuga. Kat dinak to itungpal. Delia, ay ayatan ka. No agbunga man tinaramit ta. Ikasar ka. Edwin.
Isongawan ti rumba nga pagdanagam. At damat urnong ko para iti panagkalaysatan o bilang. Edwin, Robin, ang mga nasapsapulan da ko ni Jay Balayme. Sige, itulod ka ni Jebalayo. Aglugan ta ni ti motorsiklo. Saanan? Ang mga no agpungtot ni tatang ko no makita na kaakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay, kwa, saan pa nga ita? Kagura na ka ni tatang ko. Ang, Dumtang to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. dapay lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amang ano agbaliw to ti amin. Kat ni haring arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaanam. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mabit man laan. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di tatang. Dadahil sa ti ulo mo. Idep-depel mo kat tanitib amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Kunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngam saan ba? Chocolate mo't gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko tatang. Kastala ti biyag ah. Nagimas to pa. Anya? Kastala tibiyag kunam? Uwan tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay, anyat mapaspasamak kan kadilya. Aginaw kan samay. Diyak kayat ni Hari nga arkitekto tatang. Ni Edwin nga ahente iti baka ti kayat ko. Na maarabis kan sandilya. Ay, Di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Kababain da ito'y nga inaramid mo dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, payabak ni Edwin nga ahinti iti baka. Ha! Kasaritak itinaawang. Nasaya at nagparang ka, Edwin. Damat, igaman nyo abo na yung tata. Apay, akas lamabot-butang ka. Tanya ti kabutang mo. Tata, patan nyo matlatan tabo ninyo. Mga no itagbat yung kanyak day ta. Talaga nga itagbat ko kan kaday tao. No di mo itong palti anak ka. Ay, lakay. Agkalma ka kumalaang. Ikagaramid, iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka mandilya. Siyak lang ti agsaw. Hoy, Edwin. Saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akon ti anak ko ka? Tata. Total! Ahinti ka iti baka. Kati kayat kao, pito a baka ti maparte iti kalay sayaw. Nagadon? No di mo maaramid dayta. Sikat itagtagbatak akas labaka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin kas manugang mau. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami
itin kay Panang Tarabay.